Priča se da mu je Darije to oprostio. Pričaju da je posle Sezostrisove smrti došao na prestoj njegov sin Feron. Ovaj se nije pokazao kao ratnik, jer mu se desila nesreća da je oslepeo i to zbog ovog postupka. Kada je u to vreme jedanput Nil jako narastao, oko 18 lakata, i poplavio polja, digla se oluja tako da su se na reci podigli talasi. Priča se da je tada kralj, razjaren, dograbio koplje i bacio ga usred rečnog vrtloga, ali su ga odmah posle toga zabolele oči i oslepeo je. Bio je slep 10 godina, a 11. godine objavilo mu je proročište iz Bute da mu ističe vreme kazne i da će opet progledati ako opere oči mokraćom žene koja je općila samo sa svojim mužem, a nije imala odnose i s drugim ljudima. Prvo je pokušao da se umije mokraćom svoje žene, zatim, pošto nije progledao, mokraćom svih žena redom. Kad je najzad progledao, sakupio je sve žene čijom je mokraćom prao oči, osim one od čije mokraće progledao, odveo ih u jedan grad koji se sada zove Eritrebol, pa ih sve spalio zajedno sa gradom. On od čije mokraće progledao uzeo je za ženu. Kad se izlečio od očne bolesti, dao je svima čuvenim hramovima zavetne poklone, među kojima su vredni spomena oba obeliska koje je postavio ispred hrama boga sunca Heliosa. Svaki od njih je visok 100 i širok 8 lakata, a napravljeni su od jednog komada kamena. Kralj